Pa evo, pozdrav svima i naravno vi znate sami da sam ja obećao da ćemo na završetku prve faze pripremnog perioda napraviti jednu retrospektivu i upoznati javnost, samim tim i medije o svemu ovome što mi radimo. Vidjeli ste sami da od početka radimo sve planski i veseli me podatak da smo jučer uspjeli sa ovim posljednjim našim pojačanjem, nadam se za naredni period, a to je Fedor Predragović, dakle vezni igrač koji nam dolazi iz Borca, raskinuo je ugovor s Borcem, potpisao sa nama na 6 mjeseci plus 1 godina i sigurno da je to provjeren igrač o kojem ja mogu reći sve najbolje. Nekad davno, neke 2013. godine je kod mene i debitovao, a pogotovo sam vodio mediteransku reprezentaciju u Mersinu u Turskoj, on je bio standardni igrač tada reprezentacije mediteranske. Hoću da kažem da očekujemo od njega da isto tako kao i ovi momci koji su sada novo pristigli, da nam zaoštri prije svega konkurenciju, jer kad je zdrava i oštra konkurencija i dobra konkurencija, onda će doći dobre igre i rezultati. Tako da smo time zatvorili ovaj naš prelazni rok. Današnjim danom smo završili prvu fazu priprema i mogu reći da sam izuzetno zadovoljan kako su momci visoko profesionalno odradili. Ne treba zaboraviti da smo u ovoj sedmici 11 treninga odradili za 6 dana, to je zaista napor bio veliki, poslužilo nas je prilično dobro vrijeme, međutim bilo je nepogodnosti za ova 2 dana kad je padao snijeg i normalno iz tog razloga ja nisam ni želio i malo smo manje ipak odradili neke tehničko-taktičke stvari koje su bitne za rad sa loptom na terenu, ali smo i cijelo vrijeme ovo imali loptu u posjedu, tako da kažem, izuzetno sam zadovoljan načinom kako smo odradili, ponašanjem igrača i to me veseli i mislim da spremno idemo u drugu fazu priprema, a to je put u Antaliju i tamo je u planu 17 treninga da odradimo, da odigramo 4 kontrolne utakmice, o njima sam već pričao. Kažem, preduslov toga svega je da su igrači odradili prvu fazu. Isto tako, svaki trener želi da mu ekipa ide kompletna onako kako je zamislio. Mi sa 28 igrača, tako smo najavljivali, mi sa 28 igrača idemo na pripreme, 24 igrača i 4 golmana. Pomalo mi je žao ovih nekih mlađih igrača koji su priključeni, ali naravno za sviju nema mjesta. Ja sam izuzetno zadovoljan kako se ponašali u ovim treninzima, radili. On će već 8. februara kad mi nastavljamo naš rad, kad se vratimo iz Antalije, ponovo se priključiti prvom timu. Do tada nastavit će trenirati sa juniorima, tako da od 31 igrača na treningu 28 idu. Svi zdravi, što mi je najbitnije, jer ovo je bio izazovan period, promjena velika temperaturna, snijeg pa sunce pa kiša, međutim stoički su izdržali, danas im je bio težak dan, stoički su izdržali i mislim da ćemo to samo unapređivati u Antaliji. Dakle, spisak će biti vam dostupan svakako u javnosti. 4 golmana, 5 je treniralo, naravno morali smo jednog ostaviti jer je takav plan, tako da smo se odlučili da Trako, Gučmazov, Šćekić i Žilić putuju u Antaliju. Mali Kuzmić će nastaviti raditi sa juniorima i naravno priključiti nam se 8. Tako da Varga, Dujaković, Siniša, Perković, Vasilije, Nikolić, Miloš, Milanović, Milan, Tatić, Minja, Batar, Bojan, Milojević, Đorđe, Grabeš, Srđan, Kvesić, Josip, Dadić, Franko, Handžić, Sadin, Popara, Dejan, Ređić, Ajdin, Omić, Albin, Tahrić, Amar, Dujaković, Nikola, Karać, Zoran, Božičković, Luka, Predragović, Fedor, Mrzić, Srđan, Vidić, Dejan, Berbić, Adnan i Kurtinović, Adrijan. To su igrači koji putuju u Antaliju. Kad se pogleda malo taj spisak i naravno ovo naše opredjeljenje da mi pokušamo u ovoj polusezoni, u proljetnom dijelu brzo napraviti kvalitetne rezultate i ostvariti svoje osnovne ciljeve, to želimo da uradimo, ali želimo isto tako da pokušavamo da pravimo koncept tima i za narednu godinu. Takav zadatak imam i ja na tome radim i zato sam mnogo priključio ovih mlađih igrača i jednostavno veliki
plus za ekipu je kad među 28 igrača koji idu u Antaliju 10 je ispod 21 godine. Vidjeli ste da smo iz tog razloga i potpisali ugovor sa Poparom na kojeg apsolutno računamo u narednom periodu kao mladog igrača koji 2 godine još je zaštićeno godište. Isto tako doveli smo Luku Božičkovića koji je isto tako godište, tako da na tome radimo. Pokušavamo jednostavno davanjem šanse i mlađim igračima da uradimo ono što svaki klub treba da radi, a to je da ih brzo priključi. Mi čekamo još i potpis Omića Albina koji je dokazao se kroz ovu godinu dana nepunu rada, bar pod mojim vođstvom, i normalno da želimo i sa njim potpisati profesionalni ugovor. Za sada imamo neke administrativne tu situacije koje treba da se razriješe, ali on za sada ima amaterski ugovor i normalno da čekamo taj podatak, tako da bi i to trebali da završimo po povratku iz Antalije. I realno je da bi ja, evo slobodan ću biti da kažem da možda bi ovom broju igrača možda odgovarao još jedan provjereni napadač, ja ne bježim od toga, međutim u ovom trenutku odlučili smo se da damo šansu ovima mlađima. Očekujem mnogo na pripremama od Adnana Berbića koji je pomalo i manju šansu dobio, očekujem mnogo od Srđana Mrzića naravno, a evo i priključili smo juniorskog špica, to je Adrian Kurtinović, i kažem među tom trojicom, četvoricom špiceva očekujem da ćemo uz provjerenog, još jednom moram istaknuti, izuzetnog i čovjeka igrača Vidića, mislim da ćemo imati situaciju pod kontrolom. A naravno od ovih igrača koji putuju, od njih najviše zavisi da li ćemo morati posezati za nečim što ja nikad i rijetko radim, a to je da koristimo prelazni rok i kad se vratimo iz Antalije. Vi sami znate da mi 5 dana posle povratka iz Antalije već imamo zvaničnu utakmicu koja je veoma bitna za nas i normalno da u tom trenutku moranje možda dovođenja nekog od mjesta u timu koje treba možda angažovati bi mi usložilo situaciju zbog nastavka prvenstva. Iz tog razloga smatram da je ovo spisak koji će iznijeti teret, uključujući ova 3 momka iz juniora koji u ovom trenutku nemaju mjesto da idu, ali u svakom slučaju na njih se mnogo računa i mislim da je ovo dovoljan broj i kvaliteta i iskustva i mladosti i što je najbitnije karakternih momaka. To je meni osnova u selekciji. Kad ima karakter i kad želi da se dokazuje i kad trpi konkurenciju, onda mi je mnogo lakše raditi. Tako da očekujem zaista uspješne pripreme u Antaliji, kao što je bila i ova prva faza, i već smo pričali o svemu tome što se tiče Antalije. Bit ćemo vam dostupni svakodnevno, ali ćemo isto tako praviti dvodnevnu i trodnevnu analizu, prateći naravno najave i odjave utakmica, i bit ćemo na raspolaganju za sva moguća i pitanja i odgovore po pitanju pripremnog perioda.